11 verse 24. Ema. Uqala kahle but uqalela phansi. Uqale kahle impela but waculela phansi. Kube njengendlela bengicula kamnandi ngakhona nikhwa ngiculela phezulu. Yami ngazi sono zami lelucala elikhulu owalithwalayo lelucala elikhulu owalithwalayo lelo cala athi phinda kayi2 lapho asijwala ngicula ukuyizama ke yona yiyo vele iyaculeka kodwa manje ayithi ikhuluma nesiXhosa ifaka bonile ukuthi ifaka isiXhoseni asijayelanga ukucula wabethelwa Nkosi yami ngazi izono zami lelo cala elikhulu owalithwalayo lelo cala elikhulu owalithwalayo anami yangiqala mase yakula mapha ofa isiphinda phinda owalithwalayo lelo nje nalenhlupheko owayithwalayo imivimbo namanxeba kulicala lakho imivimbo namanxeba kulicala lakho kulicala lakho kulicala lakho ezandleni ezinyaweni kukhona amanxeba imivimbo nezimpama ngazi izono zami imivimbo nezimpama ngazi izono zami ngazi izono zami ngazi izono zami lezinsizi zalelizwe wazithwala uJesu bamukwa zohlangothini kwaqhamuka umthombo bamukwa zohlangothini kwaqhamuka umthombo kwaqhamuka umthombo kwaqhamuka umthombo ngiyavuma ukuphuza kuwo lowo mthombo owavela ohlangothini ngazi izono zami owavela ohlangothini ngazi izono zami ngazi izono zami ngazi izono zami hayi silishayile 84 was it
ithi uma omunye elambile what Ufunda yaphi ma? Hayi, ufunda ehambisana naleculo kwesikorinte bokuqala. bokuqala ya ngosingemthatha ku-34 ngoba bembuka yakhe Oh, 24 24 ithi indlela yokuphatha isidlo senkosi. Wabonga wasihlephula wathi lokhu kungumzimba wami ohleshulelwe nina, lokhu kwenzeni ukuba ningikhumbule. Amazwi kaJesu uma edla isidlo sokugcina nabafundi bakhe ekamerweni lalilungiselelwe bona, kungekho umuntu uyohlala khona ngoba yena ungcwele, njengoba noNkulunkulu athi izinto esizenzayo futhi zibe ngcwele ngoba wanikela ngendodana yakhe engcwele engenasono. So lelo room lelo nembongolo abayithatha bayithi uyayifuna naye engakazigitshelwe muntu waqala ngayo ukugibela leyo mbongolo leyo. U-22 uthini? Ngokuba mina ngakwamukela enkosini lokho lenganinika khona, ukuthi inkosi uJesu ngalolo usuku akhashelwa ngabo wathabatha isinkwa, wabonga wasihlephula wathi lokhu kungumzimba wami ohleshulelwe nina, lokhu kwenzeni ukuba ningikhumbule. Njengoba besisesikhumbuzo sikaJesu Kristu, lokho into ashiye ayikhulumile ukuthi sikwenze njalo, sikhumbule ukuthi isinkwa lesi makasihlephula sasiwumfanekiso womzimba wakhe ukuthi sizohleshula. Ngona wasihlephula kanje babengasisi njengoba besihlephula njengoba bebemhlephula ameva ngey'hlahla, imiqhele yameva, amatonto amakhulu anzima kungena ey'nweleni njengoba iy'nwele zakhe ziyi. Manje ukuyofikelela le bayidonse ngenkani, ugqaza igazi, umzimba lowo uyahleshula. Ukushaywa ngalezi strophe ezayishaywa zimgubha, isinkwa leso ayisihlephula, wayesihlephula, wayengasiki, wayesihlephula njengoba bebemhlephula ethwele isiphambano. Wabonga wasihlephula wathi lokhu kungumzimba wami ohleshulelwe nina, lokhu kwenzeni ukuba nikukhumbule. Siloko sisibambe lokho kusukela how many years uJesu wayefikile la? Sokuyi 2020 bani? And 26 years ago kwenzakala lokho uJesu Kristu akwenza. Siloko sibambe njalo, amakholwa aloko abambe njalo, abazinikele kuJesu Kristu baloko bebambe njalo, ukuthi masiya enkonzweni sikhumbule ukuthi safelwa esiphambanweni, safela umuntu ongenacala, ongenalutho, kodwa weza wenziwa umoni ngenxa yokuthi thina mele sisindiswe. Sambonga uNkulunkulu. Good Friday sasikhumbuza lokho, besashumayela abafundisi bekhuluma naleyo uBhanda ayishilo ukuthi ubonke bake bamlethela yini sosayensi bama la kanjani bakhuluma ngale ndaba kaNkulunkulu. Wamenzela ifanekiso nje lokuthi nje njengoba ayishilo ukuthi insipho njengoba ikhona nje yibo bonke akekho umuntu ofostiwe ukuthi ageshwe. Manje kuyafana nokuza kuJesu, akekho ofostiwe ukuthi yilo uthanda ukuza uzayo kuJesu Kristu athethelelwe izono. Lokho kwamthola usosayensi, ngoba abososayensi benza izinto becabanga ukuthi yibo nezinto lezi abazi-inventayo yizinto zikaNkulunkulu ezidala zikhona. Mlongisasho ukuthi njengoba sebeveza indaba ye-digital bazoyenza, dala uNkulunkulu anayo, dala thina sikuNkulunkulu esaziyo ukuthi uNkulunkulu ubonayo, akekho umuntu ocashile emehlweni akhe.
wonke umuntu usemehlweni kaNkulunkulu uyambona. So kusiza ngani ukuthi sibambelele kuNkulunkulu abadlulayo abaphelayo, noma singaba baningi kulo ndawo sigcwale, kepha uma singazana noJesu Kristu, uma singabambelelanga kuye, uma sibambelele ezintweni eziphathayo, singabokukhalelwa, singabokusizakelwa, sizosizwa njengoba uJesu ahlephula isinkwa sakhe, isinkwa ukuthi singumzimba kaKristu lo. Siyambonga uNkulunkulu. Akusasa sisazoya khona siqhubeka amazwi ayisikhombisa lobe eqhubeka. Siyambonga uNkulunkulu manje kuze kube phakathi. Amen. Amen. Senze njalo siphinde ngokucula. Sicela ukufona. Mhlawumbe 1 no 5. Ngo-1 uyasihlula ekuqaleni sesibambe. Wabethelwa Nkosi yami, ngazi izono zami, lelo cala elikhulu owalithwalayo, lelo cala elikhulu owalithwalayo, owalithwalayo, owalithwalayo. Ngiyavuma ukuphuza kuwo lowo mthombo owavela ohlangothini, ngazi izono zami, owavela ohlangothini, ngazi izono zami, ngazi izono zami, ngazi izono zami.